Rbu Student Union ha kasi tho dieng ka penpau ke jing sokhia ka bajur halor ke jing sateng jong kilat Pynroi ki bela mang kerpang ne ketana sarkar hapo ka thaj Umroi ha ka bala wa jing tebru ne ki bor sarkar halor ka ni scheme Henry Kim Shim la yo setiai ke jubab ko pakka ban panchai pajba kino yalam ka RBSU ki lai thu ba ketana Airport Authority of India kala penbang e ka scheme kerpang lingba ka corporate social responsibility banshnai ki jakalit chabar ha ki dong ba pher ha ki Henry tali ki shinong hapo ka thaj Umroi ya ka bala mang pisa hadu kedai pu ar lak tam lamang pisa ru na benta ka washing ghat lani ka jaka sum jaka saj kumba khandriu point lai sau lak tingka nado ka snam ar ja khat nyo khat phra hindre ka jing pentre ka mi kini ki jing tei ka dang sa khong reng hadu kini ki sngi uba everjoy nong plo president beruba amberlight mashring secretary ka RBSU kila panjing shai de ka RTI ka hindre terik ukalaling kor ar ja arpho na ka office jong ka tara DRDA ya ka bala pha ka deputy commissioner ka Rbu district hindre la yo ek jubab ka bam shai bha ka khat sau tarik jong ju banai bala batha panban man pan jing shai na po ka office jong BDO ka bhorum bong CNRD block ya ka ba om shimla yo satiai ka jubab hadu kini kisngi Jadi ketika RTI ke Bangila license ketika office kalau baru matangin pala beliau ya ini jubab di Malaysia ke pun ke Bangila ketika department de Hoi dah tu jenis sisa, hadin bangi lapa ya kenika application ke jenis, kadang ke jubah ke bangi leo, pediam na office jong DRDA, kadang haka kat sautri, benai Februari, bat nilai isa yang kita jumpa kalau bah kita dibentar ke mana kalian ke office kamla pan provide ya information kadang kampan up dia kejengtip na po blok development officer berbok. Jadi halor kita kemarin kalau bah nak kalian menjongi isu yang apsa yang kata tetap ada ke live voter keberajun nilai tertulis komplain saya authority kebiri dan air dan kejengtasan tetap ada menaruh nimiyok kejubah dan nimiyok penuh kesegeran lagi ke lagi red signal dan green signal. Ternyata kalau niso ban penpau kena kopor ban kalian jeng hukum kena ngelam ni iba penpau yang kejeng trot dan yang kejeng bom sunyo kejeng ki halor bahok kejeng ni kaba kum kinong song nila ban wat jeng tip habide bat ketika skin. Kan yang kini ki board benefit yang kum kini ban provide ki information makidi ban simtia man itu klar lem habis buat kini kes kumna kalian ka DC ru ka pada ka head jong ka district ka jong ni ka dei ban tuklar lem ya kini ka jingbam la jo kini department man ai ya information sengi kinok song jong kadong bakari India ibro